Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Hapo ka State Rural Employment Society, ka scheme MG kaning scheme kapakalutang. Hikan hayton, hikan haytot. We will talk now. Hikan haytot ano man eh? I thought the public, we should respect the public. Are you hikan haytot? Bila hayton. Higwa mtip. Landmark scheme MG Ngilang nek social audit forum ngatrai baru hai kitip. Ngilang nek social audit forum, ha betang social audit forum, la prepare nek report, la tabunit nek report. La pikwa panyo nek kitip. Ngatrai ke sexual ni la sawab sorry. Okay, la pikwa pantip yang kecing penut kecing siap, ngilang nek social audit report. Ngilman ra ya ke policy trekam, kugalang kang transparency and accountability kang. And accountability. You should be accountable to the people, to the state of Meghalaya. As a legislator, I will be the one. I will stand by your side. Marian Vatipalpa. Kikan high talk sa namin, guys, no? What yakan high talk, yakan high tone. Narang jay-jay na naman eh. Because it was an introductory part. Nanailap introduce in the jump. Kaya keren lah, aku tak ada syam, pas kedriat dia. Ini pikiran untuk. Ini pikiran untuk. Keren siya, percaya siya ipad ba? Ngong ipi, 25th anniversary jeng bayar haik padang burong. Hibo, Monitor TV, ban penisya, ipad ba? Ngilek kani. Ngong ipi, ngan peni ke skim. Ar polak, footpath pentor. Ar polak, kaumpon ni hadang kerding. Sau polak nginsang ban dan idu kerja pilot construction ya kan nunggu sport complex nginsang si payah ngimdan ka mau nurim dia ngimdan ka mau nurim sudah be kam okay habang crunch pangga transparency bo kumanga ongba nikong apa ma bikipat ba bangamla bandung sabaro ki yeng ki kliweng jumpe tamba ka kamram jong nong yalamam ndai bandung ni ki kliweng shua collection kade hadian jong collection te ba pilai iru ba na koi ko por ba balai kamjudan transparency ngan batai pi dan transparency nomor babun kini ki pisahan ki ya kini ki dalal ne bun pisah ya dalal kada pipetan lebih mangayat yang mayatang arlay mut kibriu ting beli ngayat arlay mut kibriu nomor ngamdan kam mensiu kini kibriu tiya tengah dala ka jong gamon balada ngim don kam syu mensiu kini dalal bubu cutudang na kadiang nakawon lalu akan menolak transparency balada akan pentrai kam hok ya kata skim jong pat ba kumang ka skim jong pat ba karman jong pat ba ning pentrai kam hok da kabangi way mo kini dalal but on don syu kini kibanyo kontrak lada uniu breu bamnang menteri kamsiman unungyo tu kontrak kamtrai sarat kamsiman tak katahi no dalal Nathai long very specific jinggali ka shai bha banaga scheme ka jongpi karno shabopat karno shalong mensong nathai ka bha long specific dia pinayat yang bagi election yang sejistil ngatir semua tengah dikobe ya ka MLS scheme ya ka ba ka sorkar to ai hawe mede kadi bandon ka annual report man ka snam baban bu ha ka website nang bagi ba di police bro mga patay lupa tayo ya ka snong lom siya pladep ay kaway ka ambulance bas hola ya ka lom siya pladep ay ya ka manan football bas hola sorry manan football hola ambulance nyong la
Ya ka Belfon, lanap ay pralak sanaja. Kata kadai ka transparency bagade ngawara lembar chumista. Nata syong sekretariat ngalong UMLA ngan sapani accountability. Man kisnong kay pangaya ya kisnong. Ngong IP nimnum clay kane ka jinthok habig paiba. Ya kane ka biding na beluru kepada ka skim no UMLA lakh crore propsaulat life hawajar ladap section tekane kamde ka transparency ketangane ke besibor nampak graduate yang kating mapiong kren tangi ka lima ka sarkar ka APP jongi sangkro dona ladap ai pasna ka tiksurok tapi kwa ga isu ya ka TCM ro bari jang central scheme apu prakro kendai paulak ladap ai pomopa pikwa isu ka transparency politely ngam jumpa itu ke jengkeli ke jumpi mana ngada kerana kene pernah mencuah kawin interview bang ada nari dia berkat schemes MME yo akhisna bang la kerana ni dah kabasai bang implement ni scheme kumang la patai menyanyi apa konsensi penharukra kalau besok ba kajikhen besok ha bang ini permi namar kadi konsensi ke berong very compact konsensi ke berat bagi datang revolution kumang mana Kemopat dalam kertingi, kelom siap, ke golflings, ke penterba, bahkan nomensong. Kita calculation ni besok bah pengalai sebenarnya. Kadang ina pun tiap mana senang, sapolak. Ya kau yang senang, midon drive lagi senang, drive susah kalau harus susah, kami atur sapolak. Minta sapolak ibu tam accountability ingin pergi, dan bentah izin tam kibaria. Yang tahi, kubesi pun, kubesi pun. Kasi kali kami nengkong iya ba tangi ba biar yang siam hi berawang MDC kali South Sudan tidak long ayu tidak le hak ni bisnong jongi tangi asnong jongi ni kuat kau bisnong Ini ketika kita bersenang ke Babriu pendiat naga skim MDC. Nagai dipet bahagian di footpath sendiri di tenat dengan skim MDC. Waktu ke basketball court lo ke bersenang dengan NRDS. Lapsna pen bahang kisah-kisah dengan MDC scheme. Kini kisah lain baru kebayang ngasnong dengan MDC scheme. Nagai kan guna saupo, kubah saupo san pulak ke scheme tang hapo lum siap jongi hari. Kuresi buat. Kuresi buat ba yang itu juga topi. Kalau inovan kali, di mana di win kaya semua kebal serius serius ke profession bayi, bah mevon. Di nomor banadum neng ayah semua berikran ini pabrik boleh sebagai jingkran ini. Di nomor 5 kerjanya dari nak kuat bertintai jingkran. Lesi galaban pensiun lesi para nikai semua. Di tengah konser lesi mengaji parasa. Di takut jingkran aku agli pi. Nomor bagi dia nikai lesi ngelaban orang mengidiki academician mo academician. Di kumangi dia academician. Let's say hagasan hima sima long means how do you differentiate that long kajin punya pair let's say happening jongi long kumangi kini kai let's say bila inspire dia ngaru let's say hari rabut mo di long hakanur kom bila inspire kumangi kini kai bagi long kom kita ki long yang memiliki legislator ibadah nabut juga nak bentaka konstitusi nam takshnong Kata rajin kali ke bawang kum kino hikai kumno bang ila ban inspire de kini kena semlang ila ban inspire kiwe. Kum kino hikai nadok na classroom ni hikai kibreu. Ni ben semua thoi kibreu. Ni ben semua thoi kini kena jini kumno kaba kidei ban le. But hapo classroom mission ong le mi kena. You can be whatever you want if you put your heart and your soul into it. Ngang long uta living example mentai ki kena school ben mentai ki hikai ki kam ki bang ngatre ko moderator ha Durasan Kendra Shillong ngatre ko announcer ha All India Radio Shillong ngatre ki Ganesh Das Hospital ko tutor ngatre ni ha Roberts Hospital ko tutor ngade freelance translator Johannes Fast ngatre ko actor nga film nga script nga jingwai ba contractor but kata jing kali nga smo ba kayat ba balay pat kijit bangan wan hakanye bangan yeng ajit nama ba kumban syong mo hado katno ngin na barong ka sekretariat bangin kaang hado katno ngin laban penkalay kinakian na barong ka sekretariat
Sisian tinggi labanet, man kapor ngin labanet. Baladang ikwaban penkalay ka education, ikwaban penkalay ikwaban sandur. Ya kalaway jung kikun, kikti jungi, kalaway jung bajat benriu. Ngimde syu bangin kaangtang na basketariat, ngidi ban room po sekretariat, ngidi ban penkalay ki an, ngin tawi ki education policy, ngin tawi ki policy naman ta kini ki kena samla, but hakatahi tanong rin, bang ngayeng kalam pisa, ngay habi itakam, but nam so peri ay namaba kani kan komle politics yumi kadi politics bat kapatamay ikwa ban sandur tamay hinam yos no ikini kali kibanwan kibanteng kijingruai namenta kani ka parti yo nga balay nar kini gidi tang kijing pulut kai ko bisa hinam iba nga let book ya kini kali king book kini ki taxi ke bangan let ban file nomination mamle kupta balay penjenjar yu breu mental dadon to breu ko ba armed ka haban push hospital. Ya iya bantu apa kali? Tambah blok. Mentaki beri habis teri kimyo meniteri. Mentaki peniye ke bor pisa ngonga money power cannot defeat knowledge. But hakani ka election niale persya ya ka pisa da ka jing nang jing start. But ngin peni bakani ka snang pentorong kra constituency kambun ubreu ubambit pisa banyaw babit pisa bagyan peniba nagani ka snang pentorong kra constituency kahok jong patba kan wan pa so patba lada ngangala banyeng menta kelam pisa kindon sipaw hajar mut kimibon man sayeng agini generation banwan bak kita kimibon kin sandur ya kani kari bak kajat penriu jungi bak kajing karpa junga ka bakhado kolong nabenta kini kiwei ki political party kiba penya ikini kali serum seneng hado lasmo kulut sa kaskor lasmo king bayang ndan kam ba penya ikini kali jumpi peni beta kakam tangga talabyang ayla ikini kena bakin let ho exam da ka basuk ayla ikini kena bakin krepat da ka basuk but what pendon kam bakla ya ki kena samla da ka pin amba oh new brew dan bagani political party political party anak ya sundur engang super kot kendiat ya sundur engang tu si bawa file nomination balai namar ni buram para candidate tambah kili ayu hana bai ba PNCM e kawan na oh new brew jong BJP mentang asni nga sundur bai ba PNCM pinagum do nga new brew jong kongres kani nga ko aban pensay pi compare they can no political party no breu ngaburong iba PNCM ide breu babet babyang bandon hapo jong ka KHADC babyang tagadaw semua ba PNCM nganya le persya ip bangan long UMLA jong kani constituency Magringkat kajing syampang jong tis fang ke KHADC bak kajing syampang jong na kumno bangin pentrai kamha ngila penya trai kam lang ko MLA baru MBC bangin sandor kemai yang pentorong kra constituency nawar ngasanut pak PNCM babi ya ketika office jong ka KHADC menta babi ya churum seneng ngasmo tiang pi nawar kini kajat perdiu jong ikadon kam ne piang to office kumle sibon Tak mesti namar hantai nilai elek nak dobar senong layok sau kamera nak ke SSA scheme. Bat hantai ke office jom ke celong. Idon kam ye ke ban ai office ye kiseng long kemi ye ke sport club ye kiseng samla ba pinchong meeting haga ke school. Lada ni yok ke school building nilra chati sha chati chalum stay. Namar balik nilai de thok ke education department. Namar ke tang idon kam ye ke school building pensneu wa pi kisanut. Bat ke report ke bayok na ki prangut ki kandidat ki belek ikini election sangut ke lawan rupa riak laai official report bom lawan Raymond Basharamot laai ke report bom lawan AL hack from yok ke report pak ini kalau nak yang jonga tulis ke turi ke bangayok ke report kado nak yang jonga ngaku abantiran ya gajula jongi Meghalaya kerpang ya ke kasih jantia ya pergi sanut lada pisau nampak assembly ngaku akan ikut
Ba kinong song senong jong galum siap la dalek keting ket aplis bajar de ban keren Hindi de ban keren de kakasi la dalek unang mi kemat apo assembly de ban keren de kakasi nomor kata serta ya pi kisangut ban ra penkemau biang ya ke resolution bala pas dari sarkar ba ke jalla kasi jantia min pendol kam de krin kasi bantu exam matrik de kasi, panile MPSC exam de kasi, UPSC de kasi, IAS exam de kasi. Kaktin lejong, ka identity jongi. Kerpa ipi borak sangut, penkemau biang ye solution, kebala de rai de sarkar po assembly, bat kebala de pas. Nama gisyo tok bagan isu menta ke kelab politik penban. Ni de ban boram lejong kaktin, bat kata gade keting kerpa jonga ye pi sangut. Orang yang kecil lajang, wanra yang kecil kasih, gong ke official language, ha ke jelah jongi kerpang kasih jantia. Tangkat rai, kinu ke sarkar, ke wala ikata, kata ke sarkar, ke sarkar ke patrikam. Naga minta ke jai bendri jongi, kani ke isu jongi, kani ke identiti jongi jai bendri jongi.